Ko rakta alunga ko ki he whiawhini ko mele lilo, Wilsia mo he tau. Ko mele lilo ko ne tau fitu eni, sponsor e tahinta alunga ko ni he tuai kai pau. Ko mele lilo se ne lele mai me he vai ko kana paintu ua, maka ko walu, pa me hufanga lupe vai ni. O ne rotonga ako i he Ocean of Light, pa ko ne fasta alunga ko hala ko papa. Aia e tā ia i he kalapu, mos koula. Malo pito. Aia koe teunga mele lilo ke he whiawhini, koe teunga matai tofe. Malo. Waki e tau nima ke tau fitu ko mele lilo Wilisia mo he tau aya ko mele lilo tau fitu sene lau mai me he vai ko kana paintu ua maka ko walu pe mo hufanga lupe vai ni ko kau hiva na nau hiva e whiawhini ko mo kalap mos koula aya na e tau lunga ai a mele lilo ki he tau lunga ki
fasko e hala ko papa. Ko tau alunga whika aua ke whiawhini ko Luisa Palu Tui Le Ila. Luisa Palu Tui Le Ila, e tau walu, ai sponsa e tau alunga ko ni e he kalapu teka o i maa bea mai moa langa kari, o vai ko Puna USA. Ai a ko Luisa Palu Tui Le Ila, ne lava mai bea mi tatakamotonga, bea mokolomotua, o tonga ako e GMS tatakamotonga, ai a ko ne fastau o lunga ko e upe o manmataongo, ai a hiwa e atu e kalapu wha o ne lua, pa ko e teunga tau o lunga, o Luisa Palu Tui Le Ila, ko e teunga kakala. Kalapu wha o ne lua ni mei lapaha. Upe o manmataongo. Thank you.
Pamalo teni ke tau olunga honoua koia ki he kulupu koia e whanau e tau nima ke tau walu. Ai koe taine tau olunga koni ko Luisa Palu tu i le ila. Ai ko Luisa Palu tu i le ila au ngene tonga ako i e GMS tataka motonga. Koe kauhiwa e pōko ni. Kauhiwa e pōko ni. Ai au ku hiwa i mai e kalapa whane lua. Ai whamalo atu heni ki he minister e pot ngau e whakataku aki mo whakalakalaka whakaekonomika. E kei pōpō mai. Ke tare ni te tau whanau, e kau mai e kauhiwa kona e kalapu a whane lua. Aia koe tau olunga hoko, e whakahoko atuia, e Omileti hoku ilani, mo ui he kalesi, Ronita Tenia Rencia Parefau. Aia ko Omileti Parefau, kone tau wono eni, aia kune lava mai, me funga mohu e wha, mapua vaea, malapo, perehake, hostea, maufanga tonga tapu, tua koloa, funga matoto tuane ki wale wawao. Ai ako Omileti hoku ilani mo ui he kelesi Ronita Tenia Rencia Parefau o ku ne tene whakahoko ai taulunga ki halako papa pa hiwa e atuia i he kalapu mailo. Taulunga whikatolo e whiawhini. Omileti hoku ilani mo ui he kelesi Ronita Tenia Rencia Parefau. Kaulangi tua e whiawhini ko e kalapu mailo pe me he mapu avaya.
bau ke uke he e au e mau ia he mista olunga la junior e ta olunga ko ni Maria Piko ai ko kaunanga ko ni ko na to ko sta olunga ko sisi taha ni e kaule se sita mai ke tau fe au hi ko ta uono ka ko tahine ta olunga hoko ko mele tau fa tangata e waha mele tau fa tangata e waha ko ni tau walueni ai au ku sponsor ta olunga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand ko mele tau fa tangata e waha ko ni lava mai me feretoa vavau tulik taulanga o tulei kolomotua fonumo moa ho foa Otahu New Zealand ai au nelotonga ako i he ia foa a Southern Park Primary School pa ko fasta olunga a mele tau fa tangata e waha ko mano palataisi ai a hiva ia tu e kalapu makatolo maui me haveru liku ko te unga tau olunga mele tau fa tangata e waha ke fiafini ko fetaaki o wali umea pea moe kakala o whapipiki ki ngahi ki te unga taulunga koe ni. Aia koe whastaulunga e taulunga kia e toko taha koe ni, koe mano palataisi hiwa e tui e kalapa katola maui me haveruriku. Ngā taulunga, mere tau wha tangata e waha, tau walu. Koe makatoloa maui, funga ana hulu, me haveruriku. Fofa wito e furahaka e kaunangani i he wahi haka whakatonga ko e tangatai ki koe nani whakawhea mai e toko taha taulunga ki koto hange koe kua whaunga te MC mere tau wha tangatai waha whakawhea mai a hene kui mangisi mawhireo maki tō sopo tau wha ahau wakaya ke kauhiwa takaulutua ka uma sati mawhireo kamu kau tami ni funga ana hulu me haveruriku
ai waha kalapu makatola maui me havelu riku ai ana ne tau olunga e ata e fasa olunga ko ko mai mo e mano palata isi famalo atu heni ki he kau ki kalapu e ke popo mai e tare ni te whanau o e famalo atu ke ngai kalap kotoa unau kau mai ke pol kalama e fiaf ko ini e popo lele ke te ke tare ni te tau whanau ko ini ai ko tau au men ki he tau olunga whaosi ai kulupu uruaki ke whanau whewhine ia me he tau nima ki tau walu ai ko e tau olunga whaosi e whakahoka tua e kalolaini rea e pine vaiola kalolaini rea e pine vaiola ko ne tau fitueni e lava mai me i vao tuu rotonga ako i he Ocean of Light pa tene tau olunga ki he mai moa ko e halako papa ai e tātu e Kalap Scholarship a vao tuu kata paspasi mai tau tahine tau olunga tau whaosi ki he kulupu uruaki ko kaunanga ko ni ko kalolaini lea e pine vaiola tau fitu ai ko ne lava mai me i vao tuu rotonga ako i he Ocean of Light pa tene tau olunga ki he mai moa ko e halako papa e hiwa e te Kalap Scholarship a vao tuu pa ko kore atu pe ki he kau tau olunga pa mole pe ka pau e lava mai pe ki mua ki he aka e tahin tau olunga ke mamata ke kau whamau kore pe ke kau tau olunga ko te nau hoko mai ka pa e lava o me tau whanau ke Stacy mua ke mamata ke ka whamau ka maa whawhalangilangi mo i toenga e tau ka inga tau kau whataha i e whewhani malo pita si he kulupu uluaki tau nima ki he tau walu kalolaini rea e pine vaiola kau tame a me kau langi tua Kalap Scholarship i me funga ke rea maka me i vātou
kaunanga whaosi e kulupu uruaki e tau nima ke tau walu, ai ko Caroline lea e pine vaiola. Caroline lea e pine vaiola, e lava mai me vautu, potonga ako e Ocean of Light, ai ko kauhiva na nauhiva i atu ai halako papa i e whafkoni ko Kalap Scholarship a vautu. Ai ko lava kakato ia, ai kulupu uruaki e whiau he pōkoni, ai ko e whanau whiwhine e tau nima ke tau walu, ka tau hoko atu ki he kulupu hono ua, ko kulupu hono ua ai ko whanau whiwhine ia i e tau hiva ki he tau tahaua. Ai ko tau olunga whikauraki e whakahoko atua e Loserika Moimoi, e tua Loserika e teu mai kia a Linen Kalamafoni, ka whikatolu ko tu mo e kata. Ka koe kātaku paspasi mai ko tau tahine whikauraki i he tau hiva ki tau tahaua, ko Loserika Italia Rose Cardinali Basilica Vaticana Moimoi. Ai ko Loserika ko ne tau hongo fulueni, ne lava mai me mapoia te volo hu whangalupe, maka ko where unga, maka ko Pauline, maka ko Valu, ka mai a te volo. Ai ko Loserika, ko ne kalasiono ni hea ko teo e mamaloa nuka alofa, ai te ntau olunga ki mai moa ko haere ki Piritania, pa ko kauhiva i e whiaf ko ni, ko e tānoa o e matahangare, malo pito. Famille,
kaunanga whikauraki e grupo noa aia koe tahini taurunga ko Loselika, Italia, Rose, Cardinali Basilica, Vaticana moi moi. Aia koe kaunanga koe ni ko ne tau hongo fulu eni, lava mai me mapoia te volo, hufunga lupe, maka ko where unga, maka ko pauline, maka ko walu, o me mairea te volo. Aia unelo tonga ako koe klasiono i ako teu, mamaloa nuku alofa, papu kakau hiwa i he whiaf koe ni koe tā noa o matahangare, me i matafonua. Koe kaunanga hoko, koe kaunanga ia ko li neni ke eleni ana lupe ate laite kalamafoni. Ai ko li neni kalamafoni ko ne tau hongo fulu eni. Lava mai me he kolo o Lose, Portland, Oregon, USA. Funga ana peke peka, o tea, ofu, halau fuli, haakio, maunga one, kolo hapai, masilamea, mo funga ngalu kilo, mei, matahau. Ai ako li neni ke len ana lupe ate laite kalamafoni, o kune ako i he Ota Elementary School me i Portland, Oregon, USA. Ai ako ne whastau urunga ko e upe o vuna tui o tau aho me. Pa koe kalapte nau hiwai ato ai whastau urunga li neni ke len ana lupe ate laite kalamafoni, koe kalap wheo whaake a kakau, whamaire ua me i matahau. Kai kātak paspasi mai kaunanga hoko, ko li neni ke leni ana lupe ate laite kalamafoni. Li leni ke leni ana lupe kalamafoni, tau hongo fulu, lava mai mehe kolo o Lose, Portland, Oregon, USA, funga ana peke peka o tea, ofu, halau fuli, haakio, munga one, kolo haapai masilamea mo funga ngalu kilo me i matahau. Aia koe te unga tau olunga, a li neni ke he whiaf koe ni, ke wheta aki o tuikai ai pūru, ia moe nge sfingota. Kau hiwa e whiaf koe ni, koe kalap wheo whaake a kakau, whakamaire ua me i matahau. Malo. Kore pe i nen katak ki te kapate ke tātaha mai peki mua. Kore pe ke tātaha mai peki Stacy mua, whamore more ke mamata pikai ka whamau e. Ki he taulunga whikaua, tauhiwa ki he tau tahaua. Li neni ke leni ana lupe te laite kalamafoni. Kalapu maireua, wheo whaake a kakau. Inau tau lene ko nau langitua i he tau olunga e honi. Whakawhiawhia pe whakamawhana ai whiauhi Miss Taulunga Junior o e whiawhini. Tau a whema ua ni ma. Tau kau whataha he tau broadcast. Whakawhia tu. Me walu 50.5 mai whaema. Peke tau Broadcom FM 87.5 Broadcasting. Meu
Pasipasi mai a lineni ke leni ana lupe Adelaide Kalamafoni. O lineni Kalamafoni ko ne tau hongo fulueni, lava mai me he kolo lo se Portland, Oregon, USA, funga ana peke peka o tea ofu halau fuli, ha kio mo monga one, kolo ha pai masilamea, ya moe funga ngalu kilo me matahau. Ka moe kalapu unau hiwa ia e tau olunga e fiafko ni ko kalapu fe ofa aka kakau, fa mai de wa me matahau. Aia koe kaunanga te hoko mai e tau polo kalama ko tu mo e Prescott Kata. Pea teu teu mai gai a Britney Tupou. Pea he tua a Britney Tupou e teu teu mai gai a Susana Tua Kalau. Aia koe kaunanga hoko e tau olunga e tau polo kalama ko tu mo e Prescott Kata. Aia ko tu mo e Prescott Kata ko ne tau hongo fulueni. Kata paspasi mai a tu mo e Prescott Kata. Ne lava mai me tufu vai eua niwa fo kolo motua mau fanga pa mo mapo vaia tonga tapu. O tu mo e Prescott Kata ne tau hongo fulueni une tonga ako kalasiono e GMS o honua aia e tau olunga ke fasi ko hako ai tonga hake. Iwa ia tui e kalapu mos koula aia ko e wala tau olunga a tu mo e Prescott Kata ke he fiafini ko e wala tuki lamu. Hakko ai tonga hake, papani e matuko ane. Ue ia e ngaru a whawhine, haku ia ai makamaile. Ova inga e ni kaupane, okule oi e roto moe. O whanongo i e wawake, Hako ai tonga hake, papani e matuko one. Ue ia e ngaru a whawhine, haku ia ai makamaile. Ova inga e ni kaupane, okule oi e roto moe. Whanongo i e wawake, o ai Pacific
fiki sauke. Tau po ui e ka whitonga, nunu e pangai o e tangata. E whakama e ni anga e solanga, toku e matala noa e whanga. Kui ni salo te ai wa futala, toka no o ai whola uwaka. Kai he kai sisi uhila, kai whoki me te uki ueha. Olo elo elu me, toka e piapi, Tāwalo e me whakamani mani, Kei lala oku kei tangi, tangi ono uei, e matangi, tonu e uta kalapeana, no maelo tō moe atamai. Usai manga tuko whakalolo ngā, ngā e o whangare te ni uota, ke whiu mea na kala iloa, toka rāha, kamaru e toka, takalama inga no whakalata, toi moto i kauhala uta, ke kumuni wangata i koroa, taukawanga o whangalo monoa. Olo elo elo me, toka e tiafi, Tāwalo e me whakamani mani, Kei lala oku kei tangi, tangi ono uei, e matangi, tonu e uta kalapeana, no maelo tō moe atamai. Olo elo me, toka e piapi, Tāwalo e me whakamani mani, Kei lala oku kei tangi, tangi ono uei, e matangi, tonu e uta kalapeana, no maelo tō moe atamai. Kanak pasi mai Tumoe Prescott Kata. Tumoe Prescott Kata tau hongo fulu, e lava mai me tufuwai e ua, niwa fo'ou, kolomotua, maufanga, pia moe mapu awaya tonga tapu. Kau hiwa unau hiwa ia to e tau olunga a Tumoe Prescott Kata e whiafkoi ni, koe kalapu mos koula, koe ai whamalo atu e pōpō kotoa umuwha hau ko ke kau tau olunga. Kai kata paspasi mai e tau tāhine, tau olunga hoko, ko Britney Tupou, e lava mai me halawi mahi la kepa, ka me hala tukutonga, ai a ko Britney Tupou, tau tahataha, no tonga ako, i he ako teu, mamaloa nuku alofa, pia koe kau hiwa, tenau hiwa i atu, ai whastau olunga a Britney Tupou, koe kalapu hala kafu efu me i whatai. Nahi moi kunga sia
Paspasi mai Britney Tupou, tau taha, lele mai me halavi mahi la kepa, me hala tuktonga. Aia ko Britney Tupou, no tonga ako ia ko te mamaloa i nuku alofa. Pako kau hiwa, unau hiwa ia e fasta alunga a Britney Tupou ki he whiafko ni, ko e kalapu ia e hala kafu e fu, pea mei fatai. Whamalo atu Britney. Kai te teu mai tau alunga hoko, aia ko Susana Tuakalau ia. Kata ki paspasi mai tau tahini tau olunga hoko, Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau. Ko Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau, ko ne tau tahau aen, ne lava mai pia mei tataka motonga, une lotonga ako i e Piula College. Pa ko e fasta olunga e tau olunga ki ai a Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau, ko e ofa mei muri a fuspala, aia e hiwa i atuia i he kalapu kolo kakala. Ai ko e teunga tau olunga, a Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau, ko e lau imoho ko i tao, ki e ake ia ai tolo talo, pe a fungani aki ai kakala. E taolunga whikanima e whiawhini, mei tatakamotonga me kalapu kolo kakala. Kaulangi tu ai o e poni, toi ai taolunga e tolu, i hiliangi ai taolunga ko e ni.
Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau. Ai ko Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau ko ne tau taha au aeni e lava mai mi tataka motonga lotonga ako i Piula College ai ko kalapu nau hiva ia tu ai fasta olunga a Mary Fatai Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau ko kalapu kolokakala. Kaunanga teni hoko te tau polkalama e poko ni ko lata tonga tatafu. Lata tonga tatafu tau hongo fulu ko ne lava mai me alaki pe motali hau wawau. Lotonga ako i ako teu mamaloa ai ako e fasta olunga e tau olunga e lose tonga tatafu ko e lose o perehake. Iwa i atu e kalapu fofoanga wau mapa. Ai ko te tau olunga a lata tonga tatafu ko e lau i moho koina e tau pe a pelu whakamatei pe tok tui ki ai kakala. Ko le atu pe lata katak pe ka pate lau ki tahataha pe ki mua. Ki tahataha pe ki mua ka pai lau mai ke stage ko ni mua. Ko le me pe ka whamau ke nau lava o. Se lele ka maa e toenga ka whawhi. Mahalo pitu. Lata tonga tatafu ko ne tau hongo fulu eni e lava mai me alaki pe motali hau wawau lo tonga ako i ako teu mamaloa ako e fasta olunga na tau olunga ke lata tonga tatafu ko e lose o perehake hiwa e atu e kalapfo foanga wau mapa. Te toa whangamare ko ni ke tau taitare Miss Pasifiki e tau wana ua whau, tau kau whakataha i e whiawhini, une lava mai, ko li Tara Allen,
Itala Aaron, Miss South Pacific. It is indeed a great privilege to have you here, to be here with us and witness the beauty of the Tongan Taualunga. When we tau tahine Miss South Pacific any, when kau whakatamu tau tolu ke pou mai ke tau Polokalama. Thank you, Litara. We indeed are humbled to have you here with us this afternoon. Aya ke hoka te tau whiauhi, aya koe kaunanga o ne amanake ne whakauka Taualunga, ko moui he keres kolopea aua. Moui he keres kolopea aua, tau taha aua, e lava mai me he kolo kakala, funga ana auku, noa pap, pia mei wawau, ai une o tonga ako i he GMS mua, ai a koe whasi Taualunga, koe lou kie, e hiwa i atuia i he kalapu kolo kakala. Hoko mai ai Taualunga whika whitu. Hoko mai ki whika whitu i he Hawani. Ai koe kalapu kolo kakala mei tanaka matonga kaulangi tu ai o e whiawhini.
Mo i he kelesi kolope aua. Mo i he kelesi kolope aua, tau taha aua, lo tonga ako i he GMS mua, ai ako ne lava mai me he kolo kakala, fungana au ku, noa papu me i wawa. Ai koe kalapu nau hiwa i atu ai whasta olunga a mo i he kelesi kolope aua, koe kalapu kolo kakala. Kata ko te uteu mai ai pe, ai kaunanga whakaosi, tene whakaosi ai kulupu koe ni, ai ko whanau whiwhine e tau hiwa ki tau taha aua, ko Fiona Sendilina Marie Whakawā. Ai kata paspasi mai ai Fiona Sendilina Marie Whakawā. Fiona Sendilina Marie Whakawā, ngani tau taha taha eni, sponsor ai ta alunga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand, ai ako ne lava mai me he otu mala tali hau wawau, tonga lereka hapai masani, funga utu malama, pea, te agune nofo whonua e Kiwi, New Zealand. Ai agune lotonga ako ko ia 7, ia Sir Douglas Pera Intermediate School, New Zealand. Ai a tene tau olunga ki he mai moa kai ofa mi pere hake. Ai a hiwa e atuia i he kau hiwa ai makatola maui pa mei havelu riku. Ai a koe teunga tau olunga a Fiona Sendilina Marie Whakawā, koe teunga kakala. Ngatu uri pe atu iki ai e ngahi kakala. Koe teunga tau olunga ia a Fiona Sendilina Marie Whakawā, pia moe kalapu makatola maui pia mei havelu riku. Malo. Oh
Fiona Sendelina Marie Whakawā. Fiona Sendelina Marie Whakawā, ai au ne tau tahataha. Sponsor e tau lunga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand. Ai au kaunanga ko ni ko ne lava mai me otu mala tali hau wawau. Tonga lere ka hapai masani. Funga otu malama te aku ne lotonga nofo i Aotearoa New Zealand. Lotonga ako e Year 7 e Sir Douglas Bader Intermediate School of New Zealand. Pako e fasta wolunga na tau lunga ki ai mai moa ko ofa me perihake. Ai au kiwa e atuia e kalapu makatolo a maui me Haveruriku. Whawhalanganga mā tau kāinga o tau kawhataha e whafkoni ko kakato ia e kulupu hono ua. Kulupu hono ua e tau whiauhi e pōkoni ai te tau hoko tai rewa ki he kulupu whakaosi. Ai au ki ai e kaunanga toko fitu o nau lesi sita mai ki he kulupu koni ke tau kawhataha mu nau tolu. Ai ko ne hiri pe a kulupu whakaosi koni ko whanau ia longa whiwhine ia i he tau taha tolu ki he tau taha fitu. Ai ko ne kakato pe a kulupu koni ko kakato ia e tau whiauhi tau olunga ki he whiafu koni. Ka koe kaunanga tene kamata i mai e kulupu whakaosi ki he pōkoni ko Rachel Varikoula Tuakalau. Rachel Varikoula Tuakalau ko ne tau taha tolu eni, lava mai me tataka motonga, rotonga ako i e Pakilau Middle School, pea ten tau olunga ki he whasta olunga ko e teu whatu lou mo e taua. Aia hiwa i atuia i he kalapu kolo kakala. Ko teunga a Rachel Varikoula Tuakalau, ko teunga maile, pea mo i sis kakala. Ko le peka pa e tlapo tahataha mai peki mua. Ka hiri pe tau lunga ko ni teu mai pekai a Sarah Tupo, me me fufuanga la kepa. Pea hiri ia teu mai kai a whonu e kerestu a moheloa. Tau lunga ulaki o e kulupu whakaosi tau taha tolu ki he tau hongfulu mawhitu. Whahako ia Rachel Varikoula Tuakalau, me tataka motonga kolo kakala. Kalapu kolo kakala una ulangi tu ai he poni. Kulupu whakaosi a he poni. Whiauhi Mr. Olunga Junior, daua whima ua nima. Tau kau whataha i he indoor stadium i Tonga High School. Whamawhola whaatonu mehereti o walfitu poi nima FM i loto nuku alofa pi heki tau live stream. Broadcom FM 87.5 broadcasting.
Karakto e paspasi mai Rachel Valikoula tua kalau, ai ko ne tau taha tolu, lava mai me i tataka motonga, rotonga ako i he Pakilau Middle School, ai ko e whastaolunga na e taolunga ka Rachel Valikoula tua kalau, ko e te whatu lou mo taua, hiwa e atu i he kalapu kolokakala. Karakto paspasi mai tau tahi ne taolunga hauko, Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou, tau taha tolu, ne lava mai me he halawi mahi la kepa, ka mo e hala tukutonga. Ai ako Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou, o ne tonga ako i ako teu maamaloa nuka alofa, ai ako ne whasta o lunga ko upe o la tufu i pika, ai e hiwa e atu e kalapu fofo anga la kepa. Motor ko e tau retio valfit po ni mai fa e ma. Tau lunga whikaua ni i he kulupu whakaosi. Ai ko tau hongfulu ma tolu ke tau hongfulu ma fitu. Tahine tau lunga ai ni ko Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou. Hiri pe tau lunga ko ni pe a whakaokorewa tau lunga e nima ko e lawa ia whi au hio e pōni. Kulupu whakaosi tau taha tolu ke tau taha fitu. Kala fofoanga o lakepa. Na ulangi tua i he tau olunga ko ini. Vai,
malo atu ni kia Sarah Lauren ofa ki o valau tupo. Ko Sarah Lauren ofa ki o valau tupo ne tau taha tolu eni. Ke lava mai me halavi mahi la kepa, ma hala tukutonga. Ai unu rotonga ako i he ako teu mamaloa nuku alofa. Ai ko kau hiva na nau hiva ia to ai tawalunga Sarah Lauren ofa ki o valau tupo. Ko kalapu fofo anga la kepa. Katak te teu mai lewa e tawalunga hauko, ko tawalunga hauko ko fonu e kelestu amoheloa. Ka hiri pe tawalunga fonu e kelestu amoheloa, hoko mai gai a hina a fungia. Katak ko paspasi mai tawalunga hauko, ai ko tawalunga hauko ko fonu e kelesi tu amoheloa. Fonu e kelestu tu amoheloa ne tau taha fitu, ne lele mai me i hala o vave, longolongo, kolomotua, ya mo tataka motonga. Ni rotonga ako i he Tupou Tertiary Institute, School of Music. Ai ako e taulunga kai a fonu e kelestu amoheloa, ko i upeo sine kakala. Pa hiva e atu e kalapu mohoko i pa mei kolomotua. Ai ako e te ngā taulunga a fonu e kelestu amoheloa, ko i ngatu uri o kutu kiai e ngahi kakala fungani. Ko re tu pe ke tain taulunga ka pai la po ki tahataha pe ki mua, tahataha pe ki mua ke Stacy mua ka tak. Alo.
Koe lau kakatoia ai taulunga whikaua. Ai ngā ui koni. O e whiawhini, me he indoor stadium I Tonga High School. Hoko atu eni ki e taulunga hoko, ai e whakahoko te hina a kei moana ma afu afungia. Taulunga hoko ko hina a kei moana ma afu afungia, ai a kone tautaa nima eni, lava mai me tataka motonga, no tonga ako e kore skun saalo te. Ai a koe whastaulunga e taulunga kia hina a kei moana ma afu afungia, koe si ngowe kakalani. Hiwai atu e kalapu kolo kakala. Ngā tai whakawhawha pita teu e tau whanau, longa I whanau I he whiawhini. Popo lele kia ngahi mātua me ngahi whamiri hono katoa. Hine taulunga hoko ia ko hina a kei moana ma afu afungia. Ai a kone tau taha nima eni, ai a ne lava mai me tataka motonga lo tonga ako I he koriskun sa lo te. Ai pa koe whastaulunga e taulunga kia a hina a kei moana ma afu afungia, koe si ngau e kakalani, whau atu I alo kefu. Hiwai atu ia I he kalapu kolo kakala, a koe teunga a hina a kei moana ma afu afungia, koe teunga kakala. Malo.
Tata ki o paspasi mai. Ta alunga koe ni a hina a kei moana maafu afungia. Ai ko hina afungia ko ne tautahani mai ni. Lava mai me tataka motonga lo tonga ako i e korisi kunsa lo te. Pako e kalapu na nau hiwai a fasta alunga e a hina a kei afungia e poko ni ko e kalapu kolo kakala. Malo. Toi e tau alunga e tolu. I e whaatau hongofuluma tolu ki he hongofuluma fitu. Koe tau alunga hoko, ko mele sete lineti a alofi, tau taha ono, a sponsor tau alunga koe ni e Fia Dance Academy New Zealand, ne lava mai me he vai ko likisia, la venga tonga, funga whaatoto, ko olo hapai, umutanga tafo ui, hufanga alupe vai ni, kai mo otahu New Zealand. Aia ko mele sete linet a alofi, unene tonga ako, e ia 12 e Otahu College, aia tene tau alunga ki mai mua ko lei ola, hiwai atu e kalapu e makatola maui me i havelu liku.
pasipasi mai e taulunga ko ia a Melesete Lineti Alofi. Melesete Linet Alofi tau tahaono sponsor a taulunga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand. Lava mai me vai go likisia, lava ngatonga, funga whātoto, koula hapai, tangata, fōui, tūwhanga lupe vai ni, ano Otahuhu New Zealand. Ai au nelo tonga ako ko ia 12 e Otahuhu College, ai ko taulunga ni taulunga kai, ko mai moa lai ola, hiwa ia tuia he kauhiwa ai mga tola maui, ka mei haveluriku. Toi pe tau toko ua, ai ko taulunga hoko e whakahoka tu e Daisy Emerald Minonet Junior Tuakalau, ta whakaosi mai lewa e Maria, Whalaviena Charlene Talamai. Ko le ke mo paspasi mai a Daisy Emerald Minonet Junior Tuakalau, tau tahanima lava mai me tataka motonga, o tonga ako i e korisi kunsalo te, ai e tene taualunga ke mai moa ko Neptuno, hiwa i atu i e kalapu kolo kakala. No, no.
Katak te omha paspasi ma Daisy Emerald Minonetti Junior Tuakalau. O Daisy Emerald Minonetti Junior Tuakalau tau tahanima lava mai me tataka motonga. Motonga ako i e korisi kuinsalo te ai na ne tau olunga ia tai mai moa ko Neptuno hiwa ia i he kalapu kolo kakala. Talunga koe Amalia Falaviena Charlene Talamai, sponsor ai e kalapte ka maka pe me mai mo langa kari o vai ko Puna USA. Ai ko Charlene Maria Falaviena Charlene Talamai ne lava mai me sika avalu utulau mapel mo lau fere mea ha ano pangai ha pai hala tau mui ahi o ulakai taulanga matai hui me Seattle Washington USA o tu mounga maka Alaska pambe USA. Ai ko Falaviena Charlene Talamai o kune rotonga ako i he ako anga Kenwood High School USA. Ai e tau olunga Malia Talamai ki he fasi ko e hau o tonga me whao aso wheri kakala. E hiwa ia tupeia i he kalapu whao ni lua. O tonga koe tau kei tari koe ki he mau e kau tālunga ki whewha manata te pe tau polo kalama koe ni a heilala ko a pongpongi. E whakahoko ai ai Raki Whiauhi ai kau misi heilala whakahoko mai pe ki he Tonga High School Stadium. E kātak paspasi mai e tau tālunga whakaoski e pōko ni Malia Falaviena Charlene Talamai. Malia Falaviena Charlene Talamai sponsor e tālunga koe ni he kalapu teka e maka pe mo mai mua langa kari o vai ko Puna USA. Ai au ne rotanga ako i he Kenwood High School USA e tau olunga a Maria Talamai e pōko ni ki he whao aso wheri kakala koe hau o tonga hiwa e atuia i he kalapu whao ne lua. Malo. Tau olunga whaosi o e ngā hikulupo e whiawhini koe wata o tau taha tolu ke tau taha whitu. Pea ka lawa e tau lunga koe ni koe ne lawa i e ngā whiauhi o e whiawhini. Langi tua e po ni koe kalapu wha ni lua. Ona po kaperi lanmata, na mo e kalapu wha ni lua o Lapaha. Koe hiwa, koe langi tau lunga koe whaua so where kakala, koe hau o tonga. Kei maa opo pia Indoor Stadium i Tonga High School, toka e merino pa mo e whiawhia i he whatahangani. Oh
Malia Falaviena Charlene Talamai. Malia Falaviena Charlene Talamai, ta utahanima. Sponsor ta alunga ko ni kalapteka e maka, pe mai mo langkali e vai ko puna USA. Lava mai me sika walu, utulau mapelu mo lau, fere mea ha ano, pangai ha pai, hala toa mui, ahi o ulakai, taulanga matai hui, Seattle, Washington, pa me otumonga maka o Alaska, USA. Aia ngunelo tonga ako i Kenwood High School, USA. Aia nei taulunga atu, a Malia Falaviena Charlene Talamai, ki he whao a sofere kakara ko e hau o tonga, hiwa i atuia i he kalapu whao ne lua. Whamaloa tuheni ki he kalapu whaneluaga maa e tahine taulunga whakaosi e tau whiauhi taulunga ki he whiafko ni. Whawhalangilang hoi mutau kāinga. Aia koe lawa kakato ia e polokalama whiauhi taulunga e whanau i ki e tau nima ki he tau tahawhitu. Tau whakawhitai ko toa bēgi he tu e langi. I he taula mahao. Malu i e tau maui me ngai whaingataa ke kehe wharonga koeni, ka tau lui kunai e proklama e viaf koeni. Peko kore ai ke hufanga tupe whakatapo kakato, tala molu malo e whonua, e ngau e aki, e ngahiria ki mua, ka e tuku mua ke hawa tuai, ke whakakato, a ki whatongia koeni. Whamalo lahi atu whoki he whiaf koeni ki he whakawhalangilangi o e prokalama koeni. Lot whakawhanua, ka koe sea ia o e wharearea o tonga. Iho o mea mai he whiaf koeni ke whakalangilangi ai kātoanga mahu inga e whiafini. Wai e whamalo lahi atu, i o tuku taimi, ku kai ke puri ai api tai mi pe fere mo fafa ngai ngafa fatongia fitu ona ka ko me mai o ko kawia i fakalola ki he madua fai fatongia i he podunga tak mamata pe mo va anga frafonua famalola fo ki he ek minister podunga we ek minister mo ale finau ka koe nista tagmamata pe pefo ke famau anga iho o me amai ke tau kaunga inas fadah pe moe kainga fonua i he frafia o hange koia koe kaveinga o wike heilala u tau iai ko kaveinga ke tau padolwaki tawanga whakawhonua ko a makatuunga langa miai ai whonua koeni. Ko e whiawhialahi whakamalola ki he wheitu una. Hangepe koia mou mea i kainga ko e konga whokienia o e ngahi whakawhiawhia te waki atu koia ke he aha whakahifo e nea whio tama ko tupo ano. Ngahi whaiva mo ngahi hiva na tau mata ke langa aki e tau whiawhia i he te waki aho mahu inga ku tau hanga atu ki ai. Wai whoke whamalo loto honga heni ki he Ambassador Japani ina kaki hisao heo mea mai kau ngā poupou ki he anga whakawhonua atonga o hange koia koe whiawhi o tau iai. Whamalo lahi whoki heni ki he Acting High Commissioner Britannia i he tau kau ngā kau he whiawhi koen whakawhiawhia o pito. Aho mō mea mai o mahino ka ting mautolu koe poupou o mō whai koe poupou ki he tala e whanua o mau iai pia mohono historia. Mālo o pito. Koe whoki whamalo lahi heni ki he Miss South Pacific, Ti tala, talofa.
Iho o kau mai he polokalama o fiaf koeni, whamalo o bito. Koe whoke whamalo heni ki he ki nau tolo ko tau pena nau kau mai ke whi au hi koeni. Te tau be he ngahi tau me he tau nima ke tau tahfitu. Koe whamalo lahi tu ka tingu mau tolo. Maha koe whamalo lahi taha koe whamalo ke matua tahi whanau. O ku nau loto lahi ke tuku mai nau whanau ke nau kau mai ki hono maalali ai po koeni pia mo hono uki o e fia ai kainga o whanua koe uhia koe te waki whakahifo ai aho aloi tama ko te bowono. Whamalo lahi whoke kau hiva ngahi tā mea rea na nau pou mai o tau kau ngā kau mo ki nau tolu i he fia pōni. Ko tui ko pōni ka inga o ku tau lava whakahoko hiva pa tau lava whakahoko mo whaiva. Pa koe e fia lahi o bito mo tuani i he koe taha e ngahi ngā ue te whitok mo whakahoko he po tu ngā ue koe ni. Koe whinga ke pātoro aki mo puke pe ai anga whakawhonua. Pea o kau e hiva, pea mo e whaiva, i he ngahi koroa tu whaholo atonga, pe kai ke ngata pe, i he no maho inga, ka o kutoe tokoni lahi foki, ai whaiva mo hiva, ki e mauanga mo ui, ai whonua mo ki nau tolo ku nau whahoko, ai onga whaiva ko ia. Pa koe whakamalo lahi atu ai ka tiki mau tolo. Ko tau mua ko ia o hiva pa mo e whaiva, koe mea koku ne o mai, koe mea koe maari e. Pea, o hanga he hiva mo whaiva o mai e maari e ka te ki tau tolu. Pea, koe taimi ko koe o ku potu tatau ai ai whaiva, pea mono whakahoko e hiva mo e langi tu a. O ku hanga he ongo mea ko ia e ua o langai ai mea ku tau i koe mawhana. Pea koe ngahi ere me ni tia o whaiva pea mo hiva. Ai maari e, une re whakatupu e mawhana, pa uhanga he mawhana o whakatupu e fia. Pea, o koe rewe tau rea tonga, i he tahingoku wa uai ai maari e, ki he mawhana, pea mawhana, ki he fia, koe rewe tau rea tonga a tau tolo kupehe, ko tau e langi. Pea koe pōnia. Ka inga, o kou tui, whakapapau, o ku tau e langi. Ka koe fo i rea whako ea o ku pehe, ka koe haha no uhinga e tau e langi. Kono uhinga, mei heni, o tau ki langi ki he. So koe fia, mo maari e ia, o tau whaiva o whahe pōni, pa ku whakalau maari e rewa. He koe ne alu koe fia o tau, pa ku huu mai e mea ia ku i koe merino. Koe merino, koe mea whakaotua ia. Pako tui koe maho inga ia o e pō koe ni ka inga, koe tau whakahaha o tau tareniti, pea ka lava e tau whakahaha o tau ngahi tareniti, o tau kei nofo merino pe, i he taha, koe tonga pe ki tau tolu, me iono aho, o au mai, ki he ngahi aho ku tau iai. Koe ofalahai atu ka teki mou tolu kotoa, mo e talamonu atu ke toi ngā uike kātoa ngā koeni. Mo e whakaamu pe, toi hoko atu pe tau ngahi polokalama, he te ngahi tau hanga mei mua, ke tau toe whirongo aki pe ai. Ofalahi atu ka teki mou tolu hono kotoa, lewe la malanga, kau tatau atu. Alo. Whamalo aten kia semistongia ano whakakato ko ia e lea whamalo koe pōni, ka koe whainga maari e koe ni, ke tau hoko ai kono whoaki, a ngahi pare o e whiau hini. Ki mua pia whoake ngahi pare ko whi whakahauka atu pe, ko ngahi pare koe a e tau whiau hi, o tau mau pare kotoa pe. Mau pare kotoa pe a kau taolunga, ka e tufat pe he pōni a ngahi certificate i koe ko mou taolunga, te mou toki whetutaki mai ke mau ofisi, e tokonia te kaunga aue ke taime maua e pare, ka kore peke mou lava mai, pa mou certificate koe e whoake atu i he pōni. Koe ai koe whainga maari e koe ni, kore ki he whawhalanglangi, ki angarere mua, ka e whoake ange mua, ai si ngahi pare ai kau whiahi tau olunga ki he pō koe ni.
Karak paspasi mai a whawhalanglangi. Kai whoaki e tau ngai pare. Aia koe grupu Uraki kon koe tau whiauhi, koe whanau whiwhine e tau nima ki e tau walu. Te Uraki ui atu ai Uraki ua moe tolu, te utoku ia te lewa ai whakahonga ki he toenga ai kau whiauhi. I he grupu Uraki na e le sita me kai ai toko nima. Koe tolu, whoakia, kia mele lilo, wilisia mo he tau. Koe tolu e whai tau olunga e whanau e tau nima ki e tau walu, o ngau ia e mele lilo, wilisia mo he tau, tau fitu, o tonga ako i he Ocean of Light. Koe ua, i he kulupu koe ni, o kumau ia, e mele tauwha tangata e waha. Mele tauwha tangata e waha, tau hiwa, sponsor e Fear Dance Academy New Zealand. O tonga ako, i he ia foa Sudden Park Primary School. Peko i kuna ko ia o e kulupu Uraki, i he tau nima ki tau walu, o kumau ia, e Luisa Palu Tui Leila. Luisa Palu Tui Leila, tau walu, sponsor ne he kalapu teka o ma, ka me mai mo langakari, e vai ko puna USA. Ia lewa e pare whakahonga o whoakia ki he nihi kotoa na nau kau kotoa he polokalama aia o ku whoakia ki a Caroline rea e pine Vaiola. Caroline rea e pine Vaiola lava mai me i wātū lo tonga ako i Ocean of Light. Ko e pare whakahonga ia o whoaki ki he kau mai ki tau polokalama. Ko whakaosi e whakahonga ki he grupu ni o whoakia ki a Omileti, hoku ilani mo ui he kelesi Ronita, Tenia Rencia Parefau. O Omileti, tau ono, una tonga ako i e GPS Homa. Ko e grupo no ua kone tau tālunga e poni i e whanau whiwhine i e tau hiwa ki tau tahaua. Na le sita mai kene ai toko walu. Ko tolu, o whoakia, ki a lata tonga tatafu. Lata tonga tatafu, tau hongo fulu, lava mai me alaki, to mo tarihau wawa. Pamalo atu lata. Ko e ua, i he kulupu tau hiwa ki tau tahaua, o whoaki ia, kia lineni ke eleni ana lupe a te laite kalamafoni. Lineni ke eleni ana lupe a te laite kalamafoni, tau hongo fulu, lava mai te me kololo se Portland, Oregon, USA. Pea ko i kuna ko ia e tau olunga i he tau hiwa ki tau tahaua, o kumau ia, e tu moe Prescott Kata. Mau ia e tu moe Prescott Kata tau hongo fulu, pa mei tufu vai e ua. Malo atu. Te pare whakahonga o whoakia ke tohenga ki nau tolu na nau kau mai ki he kulupu koe ni. Pare whakahonga o whoakia ki a Britney Tupou. Pare whakahonga o whoakia ki a Britney Tupou. Me halawi mahi la kepa na me hala tutonga.
Kata paspasi mai pe ni tupo. Pare whakahonga au fuakea ka Susana Victoria Mary Fatai tua kalau. Pare whakahonga au fuakea ka Loserica Italia Rose Cardinal Basilica Vaticana moi moi. Pare whakahounga o whakia kia mo ui he keresi kolope aua. Ako whakaosi e kulupu koe ni, koe pare whakahounga o whakia kia Fiona Sendilina Marie Whakawā. Koe kulupu whakaosi e tau whiahu tālunga ke pōni, koe whanau whiwhine e tau taha tolu ke tau taha fitu. Nā le sisita mai ki heni a e toko fitu, koe whikatolu i he kulupu koe ni, o kumau ia, e Malia, Whalaviena, Charlene, Talamai. Tolu i e whiauhi koe ni e tau taha tolu ke taha fitu, o kumau ia e Malia, Whalaviena, Charlene, Talamai. Pea koe ua i he kulupu koe ni, koe ua o whoaki ia, kia whonu i he kelesi tua moheloa. Pea koe ikuna, ai whanau whiwhine e tau taha tolu ke taha fitu, o whoaki ia, ia mele sete li neti alofu. Kuna ia e whiahui e tau tātol ki tā whitu me le sete li neti alofu. Ko whakahounga o whuaki lewa ke toenga kau whiahui na nau kau mai ke krupu koni o whuaki ka Sarah Lauren ofa ki Ovalau Tupou. Sarah Tupou. Pare whakahounga o whuaki ka Rachel Varikoula tua Kalau. Rachel Varikoula tua Kalau. Pare whakahounga o whakia ka Daisy Emerald Minonet Jr. tua Kalau. Pa koe whakaosi, koe pare whakahounga o whakia kia hina a kei moana maafu afungia. Whamalot whawhalanglang koe lava kakato ia hano whoake a ngahi pare a tau kau whiauhi koen ki he programa taolunga ki he whiawhini. Koe hange peke mako whamanata te kau taolunga mo tok whetutaki me ke mau ofisi mo lava mai mo certificate ke mau e tau ngahi pare. Koe ia he kaite utoi whaloloa, hange koe ngahi polokalama koe na oslawa tuku ka pongpongi e whakahoko ai a rak polokalama e tako misei lala, whakawhea te tonga toka ki mo lava mai ki ai koe na whiauhi sarong ka mo e tareniti. Ko ia ke tue whakaloloa ko kōrene whangamari e koe ni kia whaiwhekau ke peri maake ke nga ataki o whakatutuku i tau polokalama a kalotu. Malo. Tau whaosi. E tua ke awa e whaapapa langi bea mo ingeia. Mau ikuna heo ikuna. Nge koe au ko whakakato e whatongia e pō koe ni bea ku koe mau whetapa koe whawheta i bea mo e whamaro. Koe a koe whawhalangi ka masi kau whahafi. Ka hainga ko toa beku na wongo sia mea mai ke whakakato e whatongi e pō koini. Mau whakatawang moi inau toko na ungai whautuanga. Tōna ki hanga helelei whakautua ko hako ngai ngafu ko toa hai aha pungpongina. Mau kore ngai mean ko toa ia Christ ko aro koe hamau whakamui. Amen pe koe kresa tau iko sisu Christ. O whalahe a toa ke tamai whihe me lau maari maari on. Tutuku e mo e whihe anga tau.
Malu ona ahiri le fai pe tangata. Amen. Ai whamafola whanga tonu, whiau hi Mr. Olonga Junior, tau ni ma ke tau hong fulu mawhito, i he whiawhini. Hange goia ko mau mea mai ki ai, ki heo lao e whiau hi, whaka e pe mahono pare i he pōni, pe a whoki i whiawhi ai pe ki api ai whanau tau olunga o e pōni. Mea te whakawhalanglangi ona po Lord Whakawhanua, e whawhiau atu he Egg Minister o e Takmamata. Pe ki he talwhikaulahi Piritania ki Tonga reo reo. Kau whataha mai me ambastoa Siapani, ko kau whawhe whalanglangi o e pōni. Pe ki kau misa i lala unau whiauhi i he whirimisi o e tauni, i tau a whema nima. Kau whataha me ngai whamiri, pe ki ngai kalapu, tutoko whiawhia atu i he whiawhini. Whamalola i whoki ki he potunga au e Takmamata mai whalau e vewa Tonga, CEO ka mai ne potunga au e nau whiawhia. Keke i mea ngāwe aki e tau reti o walu fitu poi ni ma e whae ma i he wike maho inga koe ni o Tonga. Nge ngahi loto whare i he o Tongani, e bea whoki o Murina hano ka ato katoa. Whamalo i au kau ngāwe he pōni i a whatarevu tui fua, e Tonga i a e ata me ngahi reo i tau live stream, i tau pesi Facebook, e tau reti o walu fitu poi ni ma, ki a mesa ke whahamoki oa, koe ongo whaita, kau whaita o e pōni, ko pita takafua, Aripate Kisina pe foka Webster Lea Junior. Ko au firisonu fina nofo ko mau tatawa duhe me he indoor stadium Tonga High School. Ka foki tau retio ke fai fatongianga maheni me he Vikilani House. Malo abeto mo me mai ka mo me a